Karbi Anglong along the Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Aphan Chiki Modun. Medical side kamben swachta hi swastha ka salok amo kedeng. Kardom Nili Karbia Birta Thanbang Sami Vilarbon Kropi Nonar Joitha Birtang Tonpen Difurong Sapia Long Kedo Det Pia Pusar Mahatma Gandhi Akombrina Pan Mir Alekepa Ipensi Pre Hini Arni Paro Isra Plikebra Nerkep Angdeng Mahatma Gandhi Pirte Kachi Arni Talondun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM Atum Lapen Principal Secretary Joyashri Telogopuan Parata Sorkari Saipumaratum Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Akombrina Keng Rimira Pupen Pajirsi Gandhiji Aphan Akayalamo Timodang Halapu Bokajan Subdivision Duarbaguri Constituency Alongta Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Aphan Chiki Modun MSc Richard Tokbi ke Japensi Gandhiji Pirthe Kahachi Arni Talondun Pusi Kadyu Salong Birta Nangpali Karbi Anglong angkang karko karpeg lapen kasalok amoke deng pensini krep hoswachuta hi seva ajai mek pajutpon Pharoi sura plikebra kep ang deng Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Pirthe Kahachi Arni along pachaton dun pen pre hini Arni Difu Civil Hospital Arlo lapen hemkom hemrai kasalok asai pachun pon ok prana phan kapado karko karpeg asai along CM Tuliram Ronghang Iematum lapen Principal Secretary Joyashri Delogopu Chetongdun Halapu Karbi Anglong Atogano Alongta Swachh Bharat Abhiyan Gedeng Abirta Gladak Kadnew Salong Nangle Bomlang Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Amhang Kethek Arni along Pachetondun Pen Pre Hini Arni Difu Town Committee Ward number 8 along Kabochi Aradapan Atal Amrit Abhiyan Angthegalo Pajirpon Tanglo Det Piak Pusar Mahatma Gandhi Amhang Kethek Arni Katalon Ninga Rongangbong Phere Hini Arni Difu Town Committee Ward number 8 along Kaboche Aradapan Atul Amrit Abhiyan Angthegalo Ronpo Laso Awarsai Phongslangso Rong Tharwe Rong Chingdon Malongso Rong Turbong Rong Chingri Lepen Sankur Anglong Aradapan Atul Amrit Abhiyan Angthegalo Ronsi Akerapajir Non malam sopor pandi na Parman Birtamo Inton Poniksina Motors. All types of Hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109. And also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji phansi ji tham bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam.
Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihnamo phi puthot bir talong wangthlo Difurong sepi birla long boha kedo 20 BN CRPF atum Swatch Difu Swatch Bharat Alam pen Difu Civil Hospital alongkar kokar phek pen kasalok amo pachun pon 20 BN CRPF atum chitini phai kritroxi arni pen bangso Swatch Bharat abhiyan along pachet tondunsi Swatch Difu Swatch Bharat athipi en ponsi pherehini ada porphai nar kepen porphai Krihini and Difu Civil Hospital along Kepangthir Asai, Dengpon. Labangso Kepangthir Asai along 20 BN CRPF Commander Officer Anil Kumar Pen Japonsi, Deputy Commander SC Joshi Pen Danglok Kadokowe Baengkoi, CRPF Klembang Phu Atum Bangso Kepangthir Asai along Cherap Chetudun. Zonal Karbi Risonimso Aronga Jeke Langarad Tumaphan, Pre Hini Adap KPLT Atum Katum Pra Lapen Arenga Huke Pasoposi, Kad News along Birtanangli. Bokolia Zonal Karbi Risonimso at the rank pending Kimo Klam along Kapado Aronga Jeka Pajudahut, KPLT Atum Rong Kilang Aradapan Katum Pra Lapen Arenga Huke Pasoposi Birta Longdon. Birta Kilong Atenke, Daniel Terang, Long Chotok Pi Lapen Aria Sang KPLT Atum. Pre hinia dap jutang arongaje kelang aradapan thangbak bepanusi arengahu paso pupu angbong kacetum pras roya jok KPLT atumta rat arideng pen areng sonanglo Birta Bangela Pansikang Ton Poniglo Lai Bomta News Channel Domi Thakmi Kurwang Tu